Semson Teron ke Japon karbilo chorli asong atumpen Amri ahavar long ongdung office sa himalong kahumri dang. West Karbi ang long number 2 Amri constituency kaparlo ongdung office sa himalong Semson Teron ke Japon karbilo chorli asong mati hekpen KSA tumpen prekjam office sa himalong kahumri dang. Labang Solong, Meipu, Ojit Pangcho, Kongchundang, Sanjay Singh Teron, Assistant Secretary, Samili Teron P, Finance Secretary, Raikom Pangcho, Publicity Secretary, Dispensing Inti, Lapen, Rong Check Area, SGP, Borsing Beatum Pensi, Chipater Pipon. Lasonsi, Alang Nitum Assam Gramin Vikas Bank Mati Hek Pen, AGVB, a branch manager, Manoj Dev Narapan, Chitong Dampen, Bengalong, Kisung, Katura, Asonamung an alam tami Chathanpon. Labang Solong safety upon building a kimi, boundary wall, passbook update machine, deposit upon withdrawal counter, hinibak donang jiputa ning jipon. Lasonsi Amri Block Development Office along BDO Manoj Teron Pen Chinki Chathan Aduntu. Umponai Block Primary Health Center Mate Hek Pen UBPHC along Sitami. Kahumri dampen Dr. Longkiri Inti Lapen Dr. Bikhatokbi Atumaphan Chitong dampen Poho Ipakpakpen Arjupon. Lasonsi Labang Solong Dr. Atum Kachathandun ke Aju Mate Nitrokidar Dovek Nanji Ateke Patient Atum Wang Loklote Manghu Mangram Etsi Staff Atum Thurdu Nangkok Titi Puta Kahumri damahut Chathanpon. Lapen proper medical equipment kawepen Ajok Ongdung patient Aphanki Angtan Anatu refer Nangkok Titi Puta Chathanpon Runti. Usi umpanay pen nilituma pherangki David Singh Teron pen birda nang pali. Ulukunci Assam Gramin Vikas Bank athengno nilitum nang kahumri nang karjap nang kok athigela lo. Nilitum rat along pen kisung penanganar julong lo athia kisung bangela lo. Ladar isi pudam polote passbook update machine mate printer avede titi ladar along pen isi lapsona nung se tok dunwat po. Ala ana tangka do kuthandun chotiti seta mehala bangso ai passbook along kumat sela ana tangka kaulai ma kumat sela ana tangka ke thap ma hala sobang ilitum main hala account holder bang chisindam dere titi la so puthak sunil tum la bangso dim pini printer isi passbook update machine nangi pu puthak penil tum la dak tame manager along nil tum nang chuneng ri phanwang lo la pen jesamet pet ka chuneng ri ahut ke wang penil tum ke theklong ke la lo ilitum ka du veda theklong lo lage isi pudam lo te tangka ki bia hempu asap ta tinte athema pilo polote ilitum ladake unsafe pina lasi ahem ta ilitum ko pina hem se tin kok ji achar pen polote lasi labang so hem sa me council ke thik dung pen ke thik ding tum panili hin tum pen kachuneng rigang tung bang lalo labang so hem sa ta me asap su nang upgrade pipo na sonte lapen boundary pusta me asap su nang lang pipo na sonte next ki wang jelang ke ilitum beng pu tin pon po tangka kachurim kachubia hem pu ilitum tin pon long po athema ladak ilitum Amri angkang det wa bengali ladak cinthong ben tanang cerap dundo lapen lapu duaram lapen tanang cerap dundo athima ladak constitution ke thong constituency ke thom se nang cerap dun lasi ladak asap su upgrade lapen thidung abeng le nang pi lapen nirap dun nilang dun posonte council tum phanta kachuning ri pajirji posinilihin pen chuning ri pon isi akisung rat makisung isi ini do rat temben Cingki Chathanlong abuthak do kok pensil tum dak nang humri lo dak nang humri nang ko thike tum dak bengalong link pustame apor pen chok chedet na sanda do kok titi lapen passbook update pustame claim kledet ason do kok titi lapen kyongdung radatum kinangja por hut tangkas tame kinangji hut longkon beda titi lason do kok ajo sin tum bang dak Cingki Chathanlo lapen nalang tum stame dak non cycle mo tum stame wang mirak lang lasi lawang mirak tum bang non doan son nambang ke klempon dampon meat po sin tum Cingki Chathanlong lo lason lo lasi ni tum la bangso media pen tum isi karbi lo charli asong Amri aro pen choneng rikang tum bang ke adak kithe giding council tum kachari tum han kachoneng rikang tum bang la pen lo da tum Amri pudet kalelo Amri cinthong duram lada ajitim pen bang dak isiwet labang so beng long si pinang kenang sot tangka pustame nang kachubi la pen dak pen si pinang beng along sai kenang ron same dak pen si tum klem bom dami bom lo lasi labang so long same tum amuluk ongdung arat ongdung dokok titi lasi labang so abeng long masap so
hek ka sansil tum chichar dam lo la pen thek long lo ka do ta thek long phrong lo la se e phrang ge bang ji apor hot ke la bang so a bel beng long buildings tame mi mu chora son nangwan pi thu te la pen la dak boundary wall bus tame nangwan pi son te la pen la dak muluk ong dung hut arni pen te tangka ke thap la pen kenang ji ki pon je phan tame apor la hut tame munit ong dung po apor na hok red ing hong nang red adap pen arni tilian ing hong nang kok ti na sila son bang ka vedia je phan blote la dak muluk tum kisang adim pus tame akinang dulo la pen a building mas tame dak non bang si safe pick pedia son tame thegam long athe langdam blote si behek asona building benak la si phrang bang ihut bang ke mesen a building nang thik pi pon po bosin tum bang ning thelo la pen chuneng rilo ni bag son thek la pen cash counters tame hini bag do son te mesen ji la pen me pick ji bosin tum bang ke ning thelo la pen chini dam lo